lihat tuh dalang Bang Sopo, Ehsan, Kak Ros dan Meme pakai baju pocong teman-teman, warna merah muda. Wah, kira-kira mereka kalau makan es krim ajaib berubah jadi apa ya teman-teman? Wow, tuh dalang makan es krim ajaib berubah jadi boboiboy es teman-teman. Mantul sekali. Lanjut Bang Sopo teman-teman. Lucu sekali. Bang Sopo makan es krim ajaib berubah jadi Amel. Waduh, kocak. Lanjut untuk Ehsan teman-teman. Kira-kira Ehsan berubah jadi apa teman-teman? Wow, keren sekali. Ehsan makan es krim ajaib berubah jadi Ultraman. Mantul. Keren sekali si Ehsan. Lanjut Kak Ros. Wow, Kak Ros makan es krim ajaib berubah jadi Ying Boboiboy teman-teman, warna kuning, keren. Lanjut untuk yang terakhir teman-teman, berubah jadi Marsha teman-teman. Waduh, kocak. Wah, sekian dulu video dari kakak ya. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.